توحید هر زمان ولی تکرار کنن که باطن صدقه بر زبان اقرار کنن نعت پرنوری احمد مختار کنن و وصف جرباز از همه فلقار کنن که مدهای فاروق عدلی های بسار کنن وجه یاد عثمان مخلصی دیندار کنن سرورا ابرار کنان گرد چوستان مهامیان رهوار کنان روشنی اگرام بزبان انجار کنان جاهری مردان عقل و ہوشیار کنان شر بچار انسان حسد بینیست و نشان ناگهان آفگر امر قدرت سلطان اللہ مکان
گشتی شادی کن واجه مات پسان گشتی شربت نوش جانی کن چاری خداوند چه پیما احسانی کن طفل و نادان نسل حضرت نوجوانی کن شاک و نام و شربت و تانی کن آجی گوشتی سازی که آئی خاطر درانی خوشک و تر واجه سازی که آئی خاطر درانی خوشک و تر زین چون چکن زین چرت افلاک و انجام خورشید و کمر هر چار قسمی عنصر بستان شجر انب زیتون هندی و انگور و ثمر سیر و بادام و پسته و اخروت و ثمر صوت نوان کی تزوم بای صاحب کا کی تزوم اگه نه واجه تزوم یا هر رومان توب و نارنج و نیشکر تیجه و تربوز و کدو باشتاب و گجر گندم و برنج و ذرت و خرماش و مکر ارزون و جو و ماک و سهرو بیقدر واجه هشتر و گاب و گوسفند و اسب و خچر سیاه و شمشاد و کپینجه و زیبا نظر واجه هد و کمری و شانتر و چاهی سبزپر شارک و چرز و توتی و طاووس و دگر واجه گوشتی 11 ماه پوری نوش خدا یک ماهی رو چک بدار و اگر دولتی هسته 10 یک کوچل یک شب برار تاگتی اگر گنده دیما کعبه هم پیش بدار
बताना वो बीर अगर रब्बा जवाब रखें के गो हजार नाजा हर रोज शब नोकिन दाबकन हाँ बिल्कुल सही दरिया से के kapta paisho ashrata washi haji washti wabakन wakimati bale कीमती कोटो मखमलान ज़ेब जानकन वो बंदी गड़ियाला उतीना को हम मुद्रिक मानकन जान तरा चामी बंदा ने हबार को के चंदू ये बंदा तो हबार फदर मानकन ये मसला सोंटी बोरसादे खुदाया वक्त वो होता गुन वदारकन वजह बंदी बश्ती लोंगी मरखबी ज़ीन रानकन ये हमा वजह ना खातरे ना पाकी तो वता बश्ती मीर खानकन हमा चोकर के अचानक का हाँ जांदरा आज का सरदरा पता ये हाल आ गई